Buina sang sang noya reng ania wangin Israel chuan elite le special forces unit sang andina unit tin hian danglam bik na le na an nei san thewa Israel le anram mi puite engtiang poa an him theinan hei hi Israeli special forces unit pasari te anni Rephaim hi goes tharautia ko hi multidimensional elite unit tharber ania sipai IDFS branch sang ina siamani entirnan Air Force Armor Corps Intelligence Telecommunication Cyber Renaissance sangte tin Special Forces unita sipai thaber te po lakania entirnan Maklan Yahalom le Duke Devanangte he unit thiltum chu hote ania an target omna an chuilai le an hmulain mani in ring tok taka omle midang terin chan lova omani DIFS branch strong le elite forces hetia da khom hian IDF unit lom lian tak asiama commander le trong pakhat kai hroina hnoya aom tir chuti rualin an thiltum lian ber chu soichua ani lo chungin kumsan hi somhne tangkhan an active chohlea Israela boina thengle indona anga te antel chho zeu zeu to Rephaim hi malam huna tan anin bo sai mai chau anilova malam huna battlefield tur le IDF ani Duv Devan hi IDFS elite counter terror unit ania undercover operations chu khopui mun sangsanga an kalpui chin heti hunlai hian arab in cheidan angin anin cheya boina thlenna a rang taka anin namhnoi ngal theinan le misual hote thilti andan theinan nuna thap ngai hial khop reach sang le operations ha thak tak taka te antel thina chungsinga chuan an target tha man le undercover mission sang te atel ani Israel melma telaka boina achuak ani vai chuan biak reng thei ania che chuak nga turin anin ring reng thin 669 Unit 669 hi IDFF Search and Rescue Special Forces Unit ania an na chu sipai le mipui liam turte lo enkol ani he unit hi shuya khama zon thak scuba diving le misualte lo dolet konga po an tha chungchung hle melma te omna liam turte boipui turin an kong anin sa kuak chen medical training sang tak baka unit operator te hi special forces tactic mangin uluk taka train ania sipai thatak ani pha 669 operator te hi pressure sang tak noya thutluk na khirtak siam thei tura train ania tin mel makara midang te chanchuak thei tur poin train anni Seldak hi Israeli Air Force Tier 1 SF unit ani Seldak operation tamzok hi thenshang ania mipuya hriat ani lo bok he unit chungchanga hriat ero chu indona hmuna chui chu theilovin melmate zirchianna annei thin entirnat airfield air traffic control angte Israeli Air Force te chu an target boru ka changa an fu theinan an chanpui thin unit operator te chu IAF chongin an chonga ti chuan fighter jet le helicopter te hena target tur an hril thin unit hi top secret classified operation mi te hriat velo tura an telawani chuan Israeli melmate zirchian na nein malam huna chona lian tak ma chon turin anin bo sai thin Sayete 13 hi Israel Elite Naval Commando Unit ania tuile khomula anchetal baka boruka po ancheta thei special mission nein anchethin US Navy SEAL le Britain Special Boat Service tenen po khaikhin ani fo thin mission tamjok le operator tani nadik tak hi thuptlat ani indona lam kai hnoi sangsanga antela chungzinga chuan melmate tuin hnuailong ti chet angte baka melmate operation chui chen na angte atel ani Sayete 13 te hi
tuile khomula an che kop theya mel ma te chet na tur lo ti bahla aru ka lo chui tuipuya mitang chan chuale har sat na tok te trampui chu an hna ani bok Sayeret Matkal hi Khovela Special Operation Unit a chuan a thaber te zinga mi ani Israel Unit thup zinga mi ania an hna zongzong po mi ta hriat lova thup vek ani boka Israel rama security clearance nei te chau lo chuan an hrelo ani he unit chungchanga kan hriat thei chu mi fing tak tak om khom na unit ania melma te om na hmun zon chu a fing taka chet ani he unit hi chu IDF laka an sang hlaka an mission tor chu general tangin directin an dong train Sayeret Matkal hi Israel mi fing tele special operation communities te in nga na longpui ani voina chuan Sayeret Matkal hian melma te ram chunga ri sang tak lain aruka mission chu an kalpuya Israel le an mi te an him theinan Yemam hi Israel counter-terrorism number 1 ania mi puite chen na hom chunga tangte chan chuale ralbe na konga an special hle close quarter combat ani to chuan an unit aya thale ton shet nei hi klemte chau an om ani Israel defense a chuan an hmarhuai tu an nia tin kumkhata zan klemte chau Yemam operator stand melma te hom chunga operate lo zan an nei ani Khovela terrorist la berberte umzuina an nei chimbok Israel counter terror unit pakhatna animai chawlova Khovela counter terror unita a thaber te zinga mi an nibok ole tuntumatan chuan khati zum khani ye Israel special allied forces songsangan hantalan takte khan koi force khange thaberai shit vele komen lama minoshiti vedonia